Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sayil Cholajil Choacue at Cosquitzin, Ninkela Kulbal sa Hun Chiklikak Angel, Solok sa Lisantilhu. La Isaralux, Ut Yokin Jacoch Beninkil, Chiru Lehun Kamokain. Chiru lehun kamokain, yokochish hultikankil, lishkatzol chiru lishaman, manak chirueb li oshipoain, lishkatzol kui lishhu liqwa Juan. Liqa versículo nakataw sa lihu Juan capítulo 5, versículo 39. La esh nekekehechol chishtzolbal chius shsa lisantilhu. Shbanak nekekosh la shtawbal hunilik yu amchisa, ha lisantilhu na atinak chikwish. Relik chikyal nak kwilao nakatzol ratin liqaqwa Dios, lisantilhu li na atinak chirish liqaqwa Jesus, tishkut chiku nak liqaqwa Jesus, haan tzaqal lak kolonel li yechimbil chakshba liqaqwa Dios, chihukain liqaqwa Dios, nashkwot qikin li ratin, nashkwot qikin li yal, utrikin li shkwankila lisantil musiqeh, nakutek chiku li hunhun raqal li ratin liqaqwa. Hukanaqlao, kwanko sa hun li honal, barquinukoruhan chishkulu bankil, manak chishsektanan kili nashye ratin li qaqwa Dios. Manak sa hun chikli atin, shkul bal li saqen li nashye chiiqe li ratin li qaqwa Dios, manak shsektanan kil. Li qaqwa Dios nashkut chiku, utnakoshk chishtawbal ru, chanrunak li qaqwa Jesus, li Dios kahol beh, kikulun chikwank, chi shkul bal li railal, chikamk, Papanan ki kwakli kwichik chichoyo sa shtianqeb li kamenaq. Sa shkulunik chak li qaqwa Jesus chikwank sa shbena ruchichochain. Resh banunkil ishkangel. Li qaqwa Jesus li tzaqaltyo chishbanunkil haan qasuq isinkil kwichik rikin li qaqwa Dios honak kishchob desi chak lak Adan utlish Eva. Papanan rikin lish choshahil. Rikin lish josila li qaqwa Jesus. Nakosh kelo rikin toch sa lish koharikba li nimakwal Dios. Hokanak ki kanali qaqwa Jesus chi atinak, rikin li Dios chukabeh chirish li kuing. Ustana chaach chak chiru lak Pedro hun reheb lish solom li qaqwa Jesus, hokabak kuichak lish komon. Shbanak hebaan, ke shkosh lah kuinak li qaqwa Jesus, yo chichalk chishkohobanki lish kwankilal sa shben li ruchichochain, uchkol baleb chiru lish kwankilaleb lak Romanos. Habanan, muko tzaqal tape ke shtawru lik aruyo chikulmank, chimuko lik aruyo chishcholobanki li qaqwa Jesus. Hokanak, salihonal nak yokep chishik Emaus. Yokep chi aatinak chiribilep rib chirish chishkhoni lik aruki kulmank, chan lisantilhu. Tohreta lak hun nakwi likwing kishkhona khirib rikinep, ut kishpatsep rek aru chekh ish yokep chi aatinak. Hebani ka ke shnawru nakaampe li qaqwa Jesus. Ut kishkwat khun li honal rikinep, li serak ik chirish li ratin li qaqwa Dios li na atinak chak chirish li Mesías manak li yechimbil chak shba li qaqwa Dios. Ut kishcholop chiruheb tokhretal nak ke shtawru. Shba nak eblish tsolom li qaqwa Jesus makhini ke shtawru. Ra eblish chol chirish li karu ki kulmank. Inkarak ne ke eroi beni nak tkam qrak lak tsolonel. Habanan nakanaw nak akhel ru nak ta kulman kain. Re nak ta tzaqloq ru lik akhel chirish li qakulbal. Adi nakak-eretal chanrulish ni malsh kuyum li qaqwa Dios akwi rikineb li ralalsh kahol mugukak takwi rikineb lish solom. Nakoshlak chirish lik aru nakakosla li qashiw utchishkhuni lik aru li na chichi inkre li qachol li qakaush. Ha nakoshlak chiqish chiqahunilo. Nakwahakwi ishkhultikankil khunchik li honal lishqatzol chiru li shamana in nakli qaqwa Jesus kishkut besidib chirueb aran Galilea nakikoeb kuichik chikarib lishsolom li qaqwa Jesus kama takwi nak kerash sach besinkil sach oleb li karu ki kulmank ke kweb kuichik chikarib utaran ke shtaw kuichik ribeb rikin li qaqwa Jesus utarin eb lishsolom li qaqwa Jesus ke shkaku bresilish pa baleb ke shtawru li khokya li tokhmakhini ke shtawru ut chalen arin ke shtikip beg ut roy beninkil li yechimbil shban li qaqwa Dios ha lisantil musiqeh li taten anqeb khwire reshtawbal ru chishkhuni li ratin abanan mukokahtakwian li takyoq shkwankilaleb resh sera inkil li ratin li qaqwa Dios sa chishkhuni li ruchichoj uta in na atinak mukokahta kwi chirisheb lish solom li qaqwa Jesus na atinak akwi chiqish la onak kwan renak li chabil esilala in tokhretal takulaq sa ibli khunkhun reheb li nakhekh bar kwi tokhmakhi no bil ru li qaqwa Jesus khunjik li naleb li kishbanu li qaqwa Jesus
Haanak kishke bakwi chitzekan klish solom chiruli eqela haan. Hay nashkut chiqu chanrunak liqagwa Jesus nakoshlak chiqish ut nashpanu chiqish chiqajunqal. Moko junta nashkoshla uti junta inka linimahkwal Dios haan kwansh kwankilal chikwank arin ut yalaqbar shbana haan jun Dios. Junchik lina leblish qatzol haanak inka taqil reheb li juntesal. Kamanak ki usek lak Pedro kata kwa khrehaan laat taqahin lain akqeqeli naqasik hokanak qakajaq liqaqwa Jesus ut qakanabaq naqli juntesal teshpanu ahqui renak chiqajunilo toruq chikulak rikin liqaqwa Jesus junchik reheblina leblina kwajnaq taqajultika chiruli honalain haan lishna lebeb ut lishka ushebchaq eblaq kamul be salipa bal ebli shbeni lebaqtih litik kamanak mutse bakchiki kanag sashkaba lishra bal ribeb yal shkhuneseb sashkaba lishqetqetile sashkaba nak kahonak shik nekedi liqaqwa Jesus chishkhuni lina leba in likeshbanu ebli qasqitsina in nikinishkamah kuchikoshlak chanta ku iru nak nikeshtie nak nikeshra liqaqwa Dios nikeshok lishchaqrab chitsaqal reru abanan keshtzaqtana li taqlambil chaqshban liqaqwa Dios mikatabi lishtaqlanki liqaqwa Jesus haan reish tsaqobre singil ru likarutsi bambil chaqchirish eblah judíos ut eblah kamul sa ebli pabal salish kutankil chaqliqaqwa Jesus keshtzaqtana liqaqwa Jesus habane keshtieri beb nak nikeshra liqaqwa adan salihu Juan 8:42 nashye kishtieli Jesus reheb kuita ha li Dios le yukwa nikine raraj shbanak rikin li Dios kin elk ut kin chalchaq inka kinchalk in junesqui ha li Dios haan likitaqlank chaqkwe cholcho tsaqal li radin liqaqwa Jesus naqaamo ko kishtaqla tarib haan kichal chishbanunkil hokihal taqlambil kwichaq shban liqaqwa Dios sho adinak ahqui uchqabi nabal sut chanru liqaqwa Jesus kishtawe bahqui oyenam likepaban kre usta tohmajine keshkul likaru keshpats manaqlik araj rune ke rataw utsashtaqik sho atinak chirish chanru naqtento ut ajel runak tu guan junelik rikin liqaqwa Jesus kama lishtonal junaq liche manaqli u jonashche saliratin liqaqwa Dios naq kuita hache rikin lishtonal magata oqqui hokanaqlaat utlain ajel runak litsloqo rikin lishtonalil haan liqaqwa Jesus renaq toruq chi uchink Sali capítulo 15 relihu Juan utli versículo 5 nashye nakwilao inka to Juan rikin liqaqwa Jesus ma ka hunak likaru toruq shbanunkil utain hun lishnimal ruyal la atutlain ma ka toruq shbanunkil yalqa hunes ajel ru liqaqwa Jesus sa liqayuam hunak liruq liche nashkulish juam rikin lishtonal hokanaq kui naqlao naqakuli qayuam kwanko rikin liqaqwa Dios uchihukain yoko chikulak sashtaqiq liqatzol balain chiruli oshipo lishqatzol chirish liratin liqaqwa Dios salishhu liqwa Juan lishosh beresi toxsalihonalain chishtawbal qibrikin liyal chishtawbal liqaqwa Jesus Antioshakwe naqshinaqoch beni chiruebli oshipo hain saliqaqahelain solok salisantilhu utkwili Dios hokaan naraj taqabiqib sajunchik liqaqahel La isara lux li Dios chikanaqakukin.